USomlomo we-ANC uhlaze kakhulu ukuphutshuka ividiyo yakhe evele yasabalala iSouth Africa yonke ezithintathinta isingezansi. Le vidiyo kuvela uSomlomo ephethe ifoni esibhonononga iKuku kwase kuqhasha unwele lumhlophe. Ingakho-ke izwe lonke belikhuluma ngekuku kaSomlomo. Umculi kaMaskandi USgwebo Sentambo akafunanga lokho ebheka le uvele wahlala odabeni ukuthi hayibo ngiyayifuna le vidiyo, watheka ukhuzane washaya ipost wathi wemadoda nisende phela ividiyo senifuna ukulokhu niyibuka nodwa sendani man. Abantu abamlandelayo uSgwebo nabamaziyo ukuthi uSgwebo Sentambo uwumuntu wamancuko abamthathanga serious, bebekhomenta nabo bekhomenta sakuncokola ngoba ipost yakhe ibikhombisa ukuncokola. Abanye bebhala ukuthi hayibo wendoda wafuna le vidiyo yalo muntu ngani wena ushadile nje. Abanye bekhuluma bethi hawu Sgwebo ndoda usufuna ukushaya idayisi. Nakuba uSomlomo we-ANC ephenduka ihlaya ngale vidiyo, kodwa ezimnandi zithi lo muntu osabalalise le vidiyo le uvulelwe icala.